Kwa tudiji nanyamade poma gamaji kwanya kamdi kwacho atsli avie lisu chudemo bemagle ashite ngulos thuma aviete tutama chu bemagle bitle betama jolo thuma nanyita mate bemagung benya avie bemanya tituku ha chotsaku khothe dawu thuli iwutula dumanga be alitani thili phyolange benya kutiji kwa kwai amya kwa community kwai suchile kwai amya klima wunyini sipa yesu de jitiasu jesus zabude shajama wa makuza tsama wosa bekhde macha tsama jinine kwa bi nali tsama thlusha amya thlidolalo myenye bunye khumlabi vietnam kwa thuliklani khu sonya shaji mojidu tozo tiama khumlabi vietnam kwa tiama jesus zabude wosa gdo shudo chinama iwate segnama radio veritas te iwutula mangabu kulisani khumipati ngama philippine kwai palawik pamati to kwa radio de chapupala nama thuli sethyushabu dawutula the khungo vietnam ngo korea ngo kwa chone thili dawutula mangabu goma pudune ava thuli phyolamanya community socially lipi pudune shaji mujidu tozo tiama jesus zabute hase hognama iwate nikomiko gnama se gnama bi dawu phyolamanga kulisani thuma radio ko be chaphamate veritas bema shawa kh thite kh zoyabu veritas bemanya latingo kwa chungawa imaminya tuichama bema ngalo tuichama dote minesoda ajite chaphuji nama usa dote bema gnama thuli dujasni veritas bema thuli rilama ngalo ro lisungu kwa chunani ni tu hi ko kwa chu radio veritas asia kachin service bema amunya jingpho service bema lowungu kwa chu bengu benya aphu service kwa chu lomungu kwa chu bengu benya cho service kwa chu ni thuli na shinyite usagdo shidote radio ko chu thili chawtu lamanga lo kulisani ni tu tsahi ko te nya online kwa chu dawu thili tu ladmanga wa aleo benya radio thumanya akhshaliwa nana sungai mi akhma jo thiliklabu kumalima tsu fungai mi akhgu nana sungai mi mamye mawunyini online tes thulichila dumanga wa kulisani nyenye tokwa lisungu kwa choni avie lisu service besni thuli iladuma ne kwa nyenye nana su cho sungai mi amya kalo thuma avie lisu service ngolotamanya ro lisu shedi matsu lisungu nana kodaso aji subu tuichema dote pajanama bi ngalo nyenye tude khukwa avie lisunya katoliku zo kwa jo yama wunyini katolik jude amya pajawadumu aleo banya tebenya katolik bema ashingai mi masu kuma wunyini katolik bema sunama bi ngwanunya amya tli chatia mangalo aleo benya tebenya katolik bema nya malite halu so teshi tli matema jukabi soza amya nya tli betia mawunyini masuda sunya tli du chamangalo gulingai mi katoliku zo sonya nyenye mi ne kwa madavu gulyama tetu wakate jwama ku so tema ngama limatsu iwu ichima ngama tizuli tizu tikuli tiku tiliushi chami jwama te tinyili tinyi magati amangawa gumanya katoliku zo sonne kwa dula nama ku so ne kwa poli la nama bi idu chase ro bema manga katoliku so chu su nama bi mada yanchema ngalo gute sone ro thimale thima sule hote se ro ku so thimale thima sale hwate myenye bonye sulama myenye bonye wal ho shule ho nama jola brangu bi du jalo kumale ma tsu nyenye thuli ngwanunya amya chu ko bi thuli mami chatia mangalo hate pote sa de matsu usa do shido de matsu nube amyashi lipichu mine kwa masushi suje amyashi tuli chatia mangawa kulinyi takwa radio veritas te ngwanuli chatama ajite machomada bema majo choname masanya jali jibrangu chiche nishe mate dingai mi chojinga sisni ngai mi chojinga
gulini yizani zabo ro nishamate mawamasa chowana setudu ile alio banya ro lisu ne kwa bitili online kwa chongai mi radio kwa chongai mi tuli tijili tinyili tinyi do chama tiama kumale matsu sushi suji chama tiama nya akuma jo sushi suji chama tiama nya timama de se jonga kuma wunyi ne timata akhu se gudu ile ro se gude se timanya ro lesu bubu mata duja se ne tili yamanga lo nyenye bunye ro nyenye so tibu chomu bubu amya duja se yamanga lo ale banya sole bunya lo mingu se nibe ngai me se tama wunyi ne nibe ngu kwa jo amya nana balalo gulingai me somo soti bunya lesu ngo kwajo jalisu masu amnya tialo gumawuni ne somo bute mata edu chasane ngwanunya theli ikyamangalo ajisu segasane somo soti bute nana wana mangemi ro setudu ile bi segane shanga segaso ajisu tengai me akhshamu